Ma'am Punangpu Amukan Taram Noxeri Amusung Kurumjari, Tongan social media Amadi covered the Lokachaba boxing Miam the Tamjari, Ahan Bada Sanga Express the Lokachaba Kalamamantang Miam the Tamjari, Ngasi MLA Singi Oiba, Mipam the Chapsaba Pirep Laura Bayai. Manipur Tatranga Hena Chatarak Lebe Iranga Sigi Matang Amasung Hujikuki Kulai Pibasingna, drone the bongi attack torpa Amasung Sakti Lerba kilometer Kia Sana Kapangamba bomb sing. Kaptharak tuna misi mina amasung asok apan kaya satharak padagi hauzik miyamgi marakta penadaba amadi saungnabagi sang hengalagliba asi manungda hayeng nungthil pung manga da CM Secretariat ta kauriba lengak ta yauriba Minister MLA singi mifam asida hauzik leiriba Manipur gi lengak asi makha tana lekhigadra nata leiroidra haibagi sapsaba pirep lawroba yai hairi hayeng nungthil pung manga da Manipur gi Chief Minister N Biren preside tawduna hauzik oiriba Manipur gi irang asigi phibam khananabagi dama kauriba meeting gi matangda ngarang nagi hauna Manipur gi Secretary Tourism and Geography lengak pairiba ruling gi Minister MLA sing punamang invitation piki meeting adu da sungsoi soiduna saruk yabinaba invitation adu da palli hayeng CM Secretary ta pangthokadriba mifam asida lengak ta yauriba Minister MLA sing masing suna saruk Yagadra Natra Yaroidra Habigi Sapsaba Kangbangam Dabagi Pium de Lady Langak the Yauriba MLA Minister Karana meeting the Pangtok the Tauroga Irang a Sigi Matang the Sapsaba Pirep Ama Lowangam than a Lake Pakuirabana Hayangi meeting a Sida Saning Dava Amasung Young the Bakaya Youngari Sangai Express na Pangba Pog the Langak Asida Yauriba MLA Minister Kea Hausi Pawi Oina Hayangi CM Secretary the Kauriba meeting Asida Yaw Wuzat Kadra Natriga Yaroidra Habigi Sapsaba Pirep Longnadri Hari MLA Karadi meeting adu the Yauragana Kari, Yaudragana Kari, Hanugumna Hamu Hamuni, Prime Minister, Union Home Minister, Manipuri Irang, Asigi Sapsa, Waroisin Ama, Purak Namagi, Amata Oirba Pirep, Ama Lauraga, Taksinuna Waroisin Ama Purakpa, Ngamloidaba Oiraga, the Yaudavana Fagani, Young in the Hiva, Lang Asida Yauriba, MLA Minister Kia Lady. Housing Pau the Manipur, the Toliva, Ta Taranga Hela Irang, Asigi Manunda. CM Secretary Lengak ta Yauriba Minister MLA sing meeting Kauraga Makoigi sign Lauraga Irang asi Sapsaba Warosin Puruknabagi Pirep Lobangam than a Lakpana MLA Kiadi Piana than a lady Sanga Express na Pangba Pog the Lengak asi the Yauriba Minister MLA Kiana Chief Minister da Nahakin Tung na Koi Adumak Leke Center the Puna Salaga Akanma Pressure Ama Tongminasi Yadragana Yadabugi Tokpa Tabak Toksi Punna Pam Tadok Sutadok Si Habagi Wapam Ponuk Nabsu Lady Hari. Hauzik work live Irang Sigi Matang the stakeholder Kiaga Tanaraga Langak the Chapsaba Pirep Ama Long Nava Honava Chungani Hiba Wapam Langak the Yauriba Minister MLA Kiagi Maikadiki Mot Pondok Napasu Lady Hari. Sanga Express na Pangba Pog the Handakta BJP ki National Spokesperson Ju Oiriba North East ki Coordinator Dr. Samit Pratana Manipur the Langlam Kiba Duda Chief Minister N Biren Luching Balangakta Hauzik Ladiba Manipur Irang si Losinaba Amasung Santi Puroknabagi Matangda ultimatum ama Piduna Karigum Akanma condition Kara Tamlakpana Maram Oiduna Hang till CM Secretary ta Pangtokadriba Lengak Asida Yauriba MLA Minister Singh Mifam Asi Yamna Maruba Mifam Ama Oirabia Hairi Lakiba September Tratuk the Prime Minister Narendra Modi Om Subatamgi Lengak Asigi Numit Samani Mapung Parakaga Loniana Manipur da Hauzik Toklibi Irang Asigi Warushin Ama Puroknabagi Akadma Wapam Kia Tamlakpana Maram Oiduna Hayangi Mifam Asida MLA Minister Punamagna Sune Saruk Yarga Akadma Pirep Ama Lauruba Yabagi Wapam Pongdorkli Hayangi Mifam Adu the Sapsaba Pirep Ama Lauraga Punna Manipur Governor the Samina Dona Kangan Bayabagi Wapam Gangnaragli Adubu Manipuri Governor Hauzik Impal Late Delhi the Lady Sanga Express na Pangba Pogi Likun Amana Manipur the Irang Si Sapsana Adumuk Losinaba Ngamdana Lairagadi Hauzik Laiba Chief Minister N Biren Luchingba Lenga Asi Matam Kara Animated Suspension Tambagi Wapam Lakpayai Matam Kara Lenga Asi Animated Suspension the Ta Kara Tamlaga Irang Asi Warashin Purknaba Suhonaraga Anoba Chief Minister Amaha Laga Minister Singh Reshuffle Tawagi Wapam Paikalakpayabagi Utokpasu Lady Haina Pogi Likul Asina Hari Asi Kuki Kulai Pibasing drone gi attack ya Satarakraba Matunda Asan Mamakhalgi bomb sing Kablakto Trong Laubi Amasung Morang the attack Satrakliba Mong Asina Maram Oiduna Manipur Miam the Yam Kutong Tinga Oirakpana Maram Oiduna Miam the Pena the Sang Hingalaktuna Kongjang Kia Sangshin Narpa
ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ BJP MLA ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ BJP ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗ ꯄꯦꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ BJPꯗ ꯇꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯂꯤꯈꯨꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ MLA ꯈꯔꯒ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕꯗ BJPꯒꯤ MLA ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗ ꯄꯦꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ BJP ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫